Fit-tmiem il-ġimgħa tlaqqa l-Kungress tas-Soċjalisti Ewropej bit-tema Progressive Mobilization in Europe and Beyond. Matul dan il-Kungress ġiet diskussa l-viżjoni tal-grupp tal-SND favur soċjetà aktar ġusta li tpoġġi l-interess taċ-ċittadini Ewropej fiċ-ċentru tal-attenzjoni. F'intervent li għamel waqt il-plenarja tal-Kungress is-Segretarju Internazzjonali tal-Partit Laburista Grech tkellem dwar riżoluzzjoni li titratta drittijiet tal-ħaddiema u l-importanza li kull ħaddiem ikollu xogħol li jagħtih sigurtà u dinjità. No worker deserves to go into work fearing for his livelihood. No worker deserves to go into work fearing for their mental well-being. No worker deserves to go into work fearing if their pay shall last them for their very basic needs. But above all, no worker should go into work fearing for their lives. Żied jgħid li t-teknoloġija m'għandix tkun ta' teddida x-xogħol tal-ħaddiema żdan servi ta' għodda biex permezz tagħha l-ħaddiema javvanzaw fil-kredit tagħhom. Intant waqt dan il-Kungress id-Delegazzjoni Laburista akkumpanjata mill-membru parlamentari Ewropew Laburista Tal-PL kellha laqgħat bilaterali mal-Viċi Sindku ta' Amsterdam Sofjan Imbarki u mas-Sindku ta' Ruma Roberto Gualtieri li magħhom iddiskutew il-prattiċi li qed jintużaw f'dawn iż-żewġ tibliet Ewropej b'mod partikolari fil-qasam turistiku.